I pozdrav YouTuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu i danas ćemo snimati Clash Royale. I ljudi, kao što vidite, nisam na svom akauntu, nego sam na akauntu od brata. Veliki pozdrav za njega hvala njemu što mi je dao da otvaram jump chest, da nema ništa u šapu. I ljudi, on ima graveyard u deku, znači ljudi, on ima 4 legendarne, a to su lava, graveyard, sparky i ice wizard. Evo vidite, lava, ice wizard, sparky i ovdje ima graveyard. Znači ljudi, svaka mu čast, ima 4 legendarne. Evo stavimo ovaj silver chest da se otvara. Veliki pozdrav za njegov klan Asasinovci. Evo da napišem poz za JP. Tako. Evo ljudi, on je već igrao retro challenge i pobedio je svih 6, ali nije ništa dobio u magical chestu. I ljudi, da, evo snimam. Čekaj. Snimam. Evo. Veliki pozdrav za Matrix Mana i evo veliki pozdrav za njegov klan, znači za sve članove, znači sve koji ste ovdje. Ljudi, ovo je mnogo dobar klan, upadajte. Čekaj, stani. Čekaj. Nešto nije bilo. Veliki pozdrav za friendove. Tako. Evo ljudi, i krećemo, idemo prvo sa free chestom. 72 golda, 1 mini peka i 9 ice spirita. Dobro, nije loše. Idemo na drugi free chest. 73 golda, opa, bit će epic karta ljudi. 8 ice spirita i tornado, super. Evo veliki pozdrav za Ema je... Dobro. Neka neću da pričam to. Evo da napišem poz za ceo klan. Ljudi, idemo na jump chest i on mi je rekao da nema veze. Ovo je iz arena 7 zato što juče on osvojio areni 7, pa idemo. Pa neće biti legendarna. 123 gola, 6 hogova, 17 goblin berla i 209 arčera. Dobro. I to je bilo to od ove epizode. Nadam se da se svidio klip. Ako vam se svidio, bacite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!